Zdravo, ja sam Zlaje i dobrodošli na naš kanal i u ovom videu Motorola One Fusion Plus. Motorola je na naše tržište plasirala telefon srednje klase koji može da bude interesantan onima koji žele brz telefon sa dosta memorije. Ovaj telefon se na svetskom tržištu pojavio pre 4 meseca i privukao je veliku pažnju velike količine korisnika. U našoj zemlji ovaj telefon je izašao sredinom avgusta meseca. Svojim dizajnom i performansama Motorola je ciljala za ljubljenike u fotografije, svojom 64 megapikselnom kamerom. Na zadnjoj strani kućišta od plastike nalazi se čak 4 kamere, fotokamera, širokougalna kamera, makrokamera i senzor dubine. Zanimljivost ovog telefona predstavlja selfie kamera od 16 megapiksela koja je sakrivena iza ekrana i tako je zaštićena od grebanja, koju još štiti detektor pada, tačnije kamera će se zatvoriti kada detektuje da telefon pada. Ekran telefona je 6,5 inčni i zbog toga svrstava ovaj telefon u grupu većih telefona na tržištu. Tip ekrana je IPS TFT LCD rezolucije Full HD+, 2340x1380. Motorola ovaj ekran naziva Total Vision ekran, pošto nema nočeve ni rupe za kameru. Ekran je pogodan za gledanje videa velikih rezolucija i u ovom performansom privlači ljubitelji igrica i praćenje videa u pokretu. Da bi ovaj telefon ispunjavao sve navedeno, u njega je Motorola ugradila Qualcomm Snapdragon 730, koji ima 8 jezgara na 2,2 GHz, grafika je Adreno 618, a sve navedeno podržano je radnom memorijom od 6 GB, što u potpunosti zadovoljava potrebe korisnika. Motorola je ovaj model opremila sa čak 128 GB interne memorije, koju je moguće proširiti microSD karticom do čak 1 terabita. A da vlasnici telefona ne bi bili zavisni od punjača, proizvođač je ovom telefonu ugradio bateriju od 5000 mAh, koja po specifikacijama može da traje i do 48 sati ili 2 dana. Posjeduje jedan zvučnik koji se nalazi na donjem delu telefona, a pruža dovoljnu glasnost. Pored zvučnika nalazi se 3,5 mm priključak za slušalice, opremljeni sa čak 2 mikrofona, jednim sa donje i jednim sa gornje strane, što omogućava stereo snimanje zvuka prilikom snimanja videa. Motorola je mislila i na noćne fotografije, pa je u njega ugradila dobar noćni senzor, pomoću kojega je izrada noćnih fotografija jako dobra. Dok je snimanje videa u 60 frame-ova po sekundi, rezervisano samo za Full HD video rezoluciju, a video istog kvaliteta moguće je snimati i u 30 frame-ova po sekundi. A za snimanje u 4K rezoluciju ostaje samo 30 frame-ova po sekundi, što nije problem da snimci budu odličnog kvaliteta. Na bočnoj strani telefona nalaze se 3 tastera, od kojih jedan standardno služi za paljanje odnosno gašenje telefona. Drugi je dupli, namenjen za kontrolu zvuka, dok je treći namenjen za brzi pristup Google asistentu. Na zadnjoj strani telefona nalazi se senzor otiska prsta. Povezivanje telefona je moguće izvršiti stalno Bluetooth vezom, dok je Wi-Fi može povezati dual band standardom. Ulaz za punjenje je već standardni tip C. Zbog veličine ekrana, ovaj telefon ćete teško kontrolisati jednim prstom, ali će zato pružiti užitak prilikom gledanja videa i fotografija. Težina od čak 210 g mu ne ide u prilog, ali je zato baterija nešto što ovaj telefon zaista oplemenjuje. Zanimljivost ovog telefona je da nema navigacioni bar pri dnu ekrana niti van njega, što će vam prilikom prvog aktiviranja telefona i biti objašnjeno. To jest, telefon će vas učiti kako da upravljate njim,
ali ovaj problem je rešiv brzom instalacijom navigacionog tastera sa Play Store-a. Najveća prednost ovog telefona je u brzini rada. RAM memorija je 6 GB, obezbeđuje ekspresno otvaranje aplikacija, a 128 GB interne memorije obezbeđuje solidan prostor za skladištenje podataka. I da rezimiramo, ono što vam ovaj telefon može pružiti za cenu po kojoj se može naći kod nas na tržištu od okvirno 320 €, u potpunosti može da zadovolji potrebe i zahtevnih korisnika. Samim tim, moje mišljenje je da se Motorola potrudila oko ovog uređaja i da vredi razmisliti o njemu ako ste u potrazi za novim telefonom srednje klase. To je to što se tiče ovog videa. Pozdrav i ćao!